melawat apa ziarah. Kita ziarah kubur guys. Ziarah kubur. Taman Watu Muda. Taman Watu Muda. Gini lah nih. Banyak nambi aye loh, apa aye? Aye nambi lah aye atau aye? Siapa maksudnya? Kau siapa ada gua apa? Iya. Ngalawai, bu nak ngalawai dah. Iya. Ziarah kubur. Kena bawa air, ziarah kubur. Alah, mau hujan mandi sampai kau jalan. Iya. Teh, kau teh. Iya. Bagi makanan hinan. Iya. Tolong. Tolong nak kita ngalawai ni. Aku nak ketemu padang sama manusia ni. Jangan tiko. Ziarah kubur. Mengerti. Allahumma anta khairur rahimin. Hawala wala qata wala liyatin. Kita dulu lah Pak saya ikut belakang. Tuh. Namanya Kalus. Siapa nama ungku itu? Ini apa nih ya ungku mah? ya. Yang nomor ya. Ya le mau baca nama tapi nampak. Muhammad Jupari. Jafar ni. Jafar Ahmad. Oke, Nampak dah. Ni dua sampai. tapi nggak boleh dicampur. Yang lama mesti campur. Bak ulu ko. Ustaz Kalun bin Saleh. Rasulullah berpin dua. Ya. Sultan pakai sultan. Yo tu. Oh. Kalau masuk dong tu. Oh. Iya. Ambo tigong ko. Ambo tigong. Aku kecil ya. Iya. Tekan nambah kat buku Lah 40-50 tahun sebelum ko tapi juga jatah sebelum. Sampai tak teh. Bacolah so. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah kon awak. Dua kali ni ana bara. Ya. Dia tinggal lagi pada dia sini. Tanyo kan dua kon. Dan kon do lah tak. Ni doang itu yang Malaka awak. Iya. Lah nak kenal lo kamu kun yang le yang tu ko apa. Nah, bo. Aku semua. Saya dapat kami. Ya, Anak kami. cucu. Ya. Anak kami. Ya. Dia hanya aja. Kayu kami tak kenal lo kamu sangat kenal. Kayu ATM ni. Yo kayu me jadi domen bau gang semua yang bang do. Awak tim pangaku. Aja kata lagi macam. Kembang kayu ni. Enggak. Angin pun dah. Lo kayu do. Mana? Dulu lagi tidak baca Yasin aja nanti Yasin sekalian mau. Itulah sampai Bulan aja lah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak datang di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi belakang ya. Iya kana berdua ya kana istighfar dengan suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang tandang mo. Alamahi ahwanikum. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Wa malikati Abdul Qadir Jailani Bakat Syekh Abdul Bayat Syekh Burhanuddin Ilakan Ulama Pemuk tradisi Ngailawai Kubus Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala samad alam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ta'ala samad alam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala samad alam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad wa min hasidin idza hasad. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas wa a'udzu birabbin nas. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Masih cabang kampung ada ya? Banyak ya persinga ya. Yo kini kan aku dia ada aku dah kadang dulu. Yang ini ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil-ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum walladziina yu'minuuna unzila ilayka wa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuuqinuun ulaa'ika 'alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wa la yuqayyim la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun ma fis samawati wa ma fil ardi. Namanya sekali dia. Anak tahu nama nanti juga. Manfaatnya itu nanti deh. Hikmah itu nanti. Kematian itu nak dulu. Semua ini satu saja. Amanah Rasulullah sallallahu maka sabat kami ini sama lagi qablina rabbana wa la tu'minna wa la taqata lana nabiyya qala tirana wa ramna anta maulana fansul min kafirin innallaha malikani sanan nabiyya alladzina amanu sallu wa sallimu taslima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad khususan kan muslim salasil monopata bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhallazina amanu sallu wa sallimu taslima lam sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim La ilaha illallah yang baik, la ilaha illallah yang majud, la ilaha illallah bil mabud, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Selesai sudah ziarah kubur Ungku Kalus bin
Saleh di tanah kuburan Taman Batu Muda. Assalamualaikum ahli kubur. Saya datang melawat kubur. Kami melawat tadi itu Ungku Kalus bin Saleh. Kini ko mek kanan laki kakak ambo. Niatun pun lah marhum juga, tapi pesaronya lain nak sikor. Ayo. Sudah nama kan mek kanan kan? Yang kanan. Mek Bina po, bina Jamat. Ya. Jamat. Ya. Yung kagandahan ko mo, luang payimay mo. Kagandahan ko eh. Cari pusara atas. Ya. Siko kayo mi. Kesutan ni jauh awak tu. Ada ni nak pakai nama ya, nama lah sini. Kau nak tahu nak pakai nama, nak tahu kan? Orang mantap kubur luang Matuan bin Matuan. Sangat hilang nama ya. Nama hilang tak? boleh lang. Nama ayah tua nama. Tak jalan tu. Gabi sekolah. Ya. Apa tu lah lama ini. Yo dulu. Ya. Tahu dah namanya. Tak nampak. Nama dia tak nampak. Yang tanda mo Kami masih ziarah kubur. Ziarah kubur. Yo. Tahu kita alamatnya. Di mana alamatnya? Tulisannya hilang-hilang aja semua. Hilang aja tulisannya banyak. Tulisannya banyak hilang kan? Oh, nak berdiri enggak? Nak ada internet? Nak ada internet itu. Tulisan banyak hilang bang, cara Type sajian itu nomor depan mas. Dia tak siap ya? Ya, kita kena. Ya, kita berada. memanggil tu nak ada internet tu.
Makan main. Oh. Makan dua sekolah. Baru ada teh sana. Dah, Siko ya? Iya. Di bawah kau ni, pohon kau ni jong ya. Ya. Banyak kayu dia. Itu kalau bola mu, Buat dia loh. kalau polisi nanti dah. Ya, saya bilang kita loh. Kapan dua di gang. Iya. Kapan dua sama ai dong. Gua nang gang nak berarti nak pun sana. Iya. Lawi. Tempat lawi. Kalau nak ada cara lain. Iya, kalau nak ada cara lain. Nak do tanah dia. Iya. Kita mau di larung. Bukan dia lah. Tapi apa dia? Dia tahu kita lagi beres. Kalau kamu kok. Video call. Cari nama Mek Kanan Bid Ahmad. Dah pernah cari dari tadi tak ada jumpa. Mungkin terlupa tempatnya. Nanti kita bawa warisnya ada kat sini. Warisnya tak ikut tadi. Dia ada hal. Ini tamu dari Jakarta untuk melawat ziarah kubur. Dah penuh guys. Dah penuh. Dah tak ada ruang dah ni. Penuh dah. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى فلا يتمت المرسلين متعدون مهتدون tabi'u ma la yas'alukum ajrahu wa hum muhtadun wa ya'lamun bima ghafari rabbi wa ja'alani minal muhtadin wa ma'azat in wa ma kunna munzilin inna kanat ila sayata wa ilata ba'indahu qalidun ya hasrata ala Ibrahim yatimi rasulillah. Kayu tu para lu. Awalam yarabun alaknakum ahalakna qablahum minar qur'ani yanawuna ilaihi la yarji'un qadarna manazila ta'ada tarusun la samsun jabalila antudrika kamara walalikum sabikunara wala likulli fil aswad wa muslim ayatamun wa inna sa'nuqlahu fala sarikahu wa illa ramata minna wa mata ilaihi wa idza kalahu muttaqu ma baina aydikum wa tarfakum lalakum turamun wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbil lakanu anna muridin wa idza kalahu ambikum allazina kafaru allazina amanu wal yawma tud'amu nafsun sa'ala tud'una ila ma kuntum nak picit aku pernah dalam berkali. in asabaka yawma fi suri fa'ilun umbatuhum jilali ala rekatakiun lahu fiha qiyatu wa lahum mayadun salam qawla mirafihim rahim untuk jual iwan muslimun wa mahat kadari nara peja antum itu akilun
awala salatika laka samawati wal ardi biqadri ala ayyuka bismillah. Dia salah tulang dah. Tapi lagi guna tu pun nasi seperti dia dalam bana tu isu ni kan ada lagi nyoba Inna wa amru Nampak? idza Dah sempur. arada Oh. Lah do sangat lah do bawa ya si. Dia tak buat apa tu. lumayanlah. Nah do suatu tu dah jai. 10 hari itu barat beruang pun ada terhilang itu. Lepas tu antara 20 hari. Berak darah, berak hitam macam Oh, Cijua teh. Ni. yang tu cek hitam berak je jual aja. Nak baru tu. Itu anu tu kau lampi nyokap meninggal tu nak kan itu pagi si John ni mandi anya ditukar baju sadoe. Dah buat mandi tu disuruh tu saudara suruh anu jo rotinya susu mengalai tak apa. Oh. Dan tu kata kami tak tolong dia anu tu dia ada orang kawan orang wak. Bakri tolong turun tiduran bapak yang tidur aja jangkek. Tu ibu macam lain lah hari sikan aja tu si kokon kan baju putih harna. Dia pusing ekor kau ni naik kau lah mati ke dia buat setengah lutong kau lah dingin. Tak boleh dah anu itu orang itu lah diskusi. Baki lek dia yang tong tu sampai dia. Udah ada nak ada mangok sampai ke mulut nak ada apa nak ada sengali tu nya. Memang di Al-Quran kita dicabut mereka tu diri apa istirahat dulu. Baru dia cabut yang kalau kita ke mulut awak orang awak tahu tak? Kalau kita kamu pun tak anu. Jadi aja nak tahu dah kamar lagu atau bukan aja nak tahu aja mulia. Ya sama arwahku pada tiak dek lihat pada tiak mau badan mah. Siapa madonnya kalau gue? Siapa? Yang ke tangan kok kali. Yang ke tangan dia kah yang ke-nya. Ada pada tiak pada dagi ya. Terus memang di petah, bunyi petah namanya tapi enggak itu terus. Pada tiak ya. Angkat dia cabut. Yakunan. 2 hari 2 malamnya anu jaga ya. Nak boleh lah apa kan. Berarti kamu ni kalau mau payah ni. Tenang banyak. Iya, kamu lihat kan kan ada napasnya. Kalau nak kamu pun sengaja kau nak kamu nampak. Nak ada mangok ni alam lihat. Mau sampai Terus kau mangkok tunggu sekolah dulu. cuba cari sekolah. Siapa kami? Hah? Ada orang main tak? Tu kan cik ibu. Ya lagi. Enggak tahu duduk sekolah di mana? Di mana pulang balik? Dah waktu. Enggak. Duduk ada pohon kayu dah. Kayu je. Kayu tu duduk yang ngali-ngali buang masuk mandi tu. Kayu ikonannya dia tabang kok. Tabang. Lah, balik lah banyak botol. Ada orang tabang. Kondok pun ada saya kau kau. Ayo coba cari kunci sekolah. Ada kondok kau. Ya. Tahu tak? Lari jalan ni just Allah tu lah. Nama nak disagi dah, suruh nama tak cari suruh. Kariwo sekolah. Jangan. Ya. Kariwo. Berapa mah? Nak pilih sana orang tak jual. Si Limah ni aku mana? Oh, ni jauh Jemah tu ni Selayang. Selayang tu. Jemah. Nak tahu lah. Di Selayang. Kariwo rasa mando ni Kojo Sunan. Indo no laki sili. Nak tahu lu apa Nazir tak tahu dari mana. Di mana kubur ni ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ar-Rahmanur Rahim Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm samawati wa ma fil ardi min anfusikum wa tunzilukum billah fayaqilu liman yasha'u subhanahu man yasha'u la kulli shay'in qadir amana rasulullah bima ja'al mu'minun malaikat wa kutubi rasulullah balagharum rabbi ma qalu samana tarabana kal masir majikan di pulau nafsan wala ushad la makasabat rabbana wala qadina kami alaina islam kama Muhammad walaina qablina rabbana wala tu'mina wala tughata lana biya qala wa firana wa rabbana tamala kansulaman kabirin innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi amanu sallu wa sallimu taslima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa 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 ala Muhammad wa ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala alamin rabbana innaka hamidum majid Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa ta'ala billahi najim. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilallah la ilaha illallah 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 la ilaha La ilallah la ilaha illallah rasulullah kafatul ab wa na'ina wa na'amun minal aminin wa jala qurmin min sahil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam salam ya musallin wa la wa tabi'un wa ya musallin wa sallam wa al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Amdan sakirin amdan ni'amin amdan kama yanbaghi wajh al-adim sultan kelatan tujina bi amin jamil awli walafat wa taklilana bi jamil hajat wa tanabbi min syaitan turfa'na min kala darajat tubalina bi asal min jamil khairat ila ta'awda mamat alamat bilana junubana sunumatina amatina sakina wajadatina jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'min wa khususan rohi makanan bin ni'mat wa anwa rahmanu ya maramin wa anwa rahmanu wa ya maramin wa anwa rahmanu wa ya maramin wa anwa rahmanu wa ya maramin wal jannata minan nar jannata minan nar Alaman taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa qiyamana rukana wa sujudana dan wa lama tafsirana ya Allah ya Allah kalkila li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma najibina wa min rasan Allahumma najibina wa sallallahu alaihi wal kari rijal Alamat tamir umurana wa saki asadana wa nawil qulwana wa sabit imanana wa asil amalana wa sejatana wa ali kairina wa amit sudimana wa dun kama bina bina kala pulisan kadir Rasul kadama rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun imama anmal bawala fahsyal munkar wa antum ta'mun lana kuntum tazakarun alam nas'aluka salamatan fi dunya fi'atan fil jasad wasiatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa akhiratan ba'da al-maut fi